ababaka bitu abari mu parliament omwishenjero lihanga ahabwe emirimo gye gukora konka kutuhika mu parliament ninko omwishenjero nikiba kirungi okureba nku mwakwatagana ebibina mwabita harubaju mwareba ensonga ezi affecting abantu ba Uganda ko tukuhikaho mu parliament nituba turi ababaka abihanga no basa kuba waruga Kasese ninka waruga Bushenyi oba waruga Mbale oba waruga Amuru konka ko kwika hano ba national legislator ekiri kumanyisa nke bizibwe biri mu Uganda yona oyina kuba no bimanya kandi oyina kuba no contributing of providing a solutions ezebe bizibu haza nikiba kirungi nakyo ko kwika okareba nku wakore kiri kubasika okureba nku ebibina tibye byaba driving force yawe omu legislative agenda abakyara bawuopa nitubashaba nkubabe cyo kureberaho ekya good leadership nti no baraba bari mu bibina ebitari bimwe konka kuba kwikaha bakwatanise barwanire hamwe habo kubebizibwe bitwine tibisororo mu bibina abari mu NRM abari mu UPC abari mu Alliance abari mu DP itwena nabari mu NUP ebizibu bitu ni bimu ko kwiko mu marwariro hakaba hatariyo emibazi n'aba NRM tiba kukishangayo ko kwiko mu mashomero enyegesa y'abana bitu ekaberimbi n'abari mu NRM tiba kutunga begesa be abo mutano so nikiba kirungi nywe na kumukwatanisa hamwe mukareba nkumwarwanise embera mbe itwino mu ihanga mukakorera hamwe okureta amateka agariho muntu wabutosha omuboro no kureba nku ihanga ritu lyagenda omumisho kandi ebi byona mubikore muri kumanyangu mwine namaka oho muri kuruga otakija owire bwona okabumaro mu parliament okewa nko inabana okewa nko ino mushija ninko mucyara okewa nko inabanyabuzare nabo bo ino kureberera kandi okamanyango nabo obatungiro bwire so abandi tibakwijuka nko kwika hakaba member wa parliament abaro abakumuronda mukaruru obaragira ngo inka hatwara nazagaruko mukayeye hasi kwarahika yamara kugishenya nahikaye so nikiba kirungi ko kuzo mu office okamanyango wakore mirimo ja office kurungi kandi okagikoraje no mutima gumwe konko rukumanya ngo ina family nayo oyino kugifa barasinge mirimo yawe orukumanya ngo na family nayo wagifa orukumanya ngo na ruhanga wawe ti wamweba so abamemba bitu ba parliament tubashaba emirimo ye muri gukora mu manyango nemirimo eyo kutwari hanga rito misho temirimo eyo kutwara kandi okutugarize nyuma tukargaha muramwa nk'abantu ba Uganda.